Ubufaransa rimwe na rimwe nibwo bubwira umuperezida utigumaho constitution y'ihindura nahava avec SONKO ntabwo ari France izacukurira peteroli. Ibyo byo rwose babyibagirwa. None Dr. kuba Macky Sall ataziyamamaza automatiquement bivuze ko SONKO ari uje kuba president. Hari urwego umuntu ageramo akaba atabakorumpi gutyo gusa akaba atagurisha amaraso y'abanyagihugu cye. Yaba intwari yari gutuma haba manifestation ngo abantu bapfe. Abarabivuze abantu batarapfa kandi abantu bapfuye kubira ibyo ngibyo. Igituma atabivugaga siwe shebuja bataramuntu gusa makuru yataramubwira buriya ngo bivuge. Iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu kwibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko bivuga ngo Captain Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Abasuhuje turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye. Turi kumwe na Dr. RUSA nkuko bisanzwe tuganira ku ngingo zitandukanye zirebana na politike ya Afrika cyane cyane twibanda kuri panafricanisme ndetse na politike z'ahandi. Dr. Namahoro. Tujye kuganira kuri Senegal mu minsi ishize nibwo President Alassane Ouattara ya Macky Sall mu minsi ishize nibwo President Macky Sall wa Senegal yatangaje ko atazongera kwiyamamariza manda itaha muri 2024 ariko ni ibintu byari bitegerejwe na benshi cyane ko mu ishyaka rye bamusabaga ko yazongera kwiyamamaza. Dr. wabyakiriye ute kuba Macky Sall atazongera kwiyamamaza? Sinzi n'igituma ubanze kuvuga Ouattara ntabwo wibeshye barebana ni bamwe n'aba president b'Ubufaransa bariya sur le gouvernement français n'igituma Senegal bari bahangayitse n'ukubera iki n'ukubera Ouattara nawe iriya manda arimo ni manda itari legitime itari legale wa Côte d'Ivoire ya Côte d'Ivoire agomba gukora manda ebyiri niko bikoze muri Côte d'Ivoire ariko yahinduye constitution abikuraho agira manda ya gatatu. Muri Senegal nabo rero bari bafite ubwoba ko azabigira gutyo nubwo kurinda bidekarara ubundi ntabwo bye nagomba kudekarara ntabwo bye ngomba kubivuga. Constitution ya Senegal ni manda ebyiri de 5 consécutif. Rero sinzi ko mubyibuka kera bagiraga imyaka 7 ntabwo ari kera cyane bagiraga imyaka 7 kubera iki France yagiraga imyaka 7 manda y'Ubufaransa perezida y'imyaka 7 bagakorera nabo manda ebyiri. Ubu France yabikuyeho ishyiraho 5 nabo bakuru bashyiraho 5. Donc abwo ndashaka kubwira ko biriya bihugu bititegeka. Noneho Ubufaransa rimwe na rimwe nibwo bubwira umuperezida utigumaho constitution y'ihindura nuko byageze muri Côte d'Ivoire. Muri France muri Senegal rero nabwo ntabwo bashaka kwavaho. Igituma yacecetse avuga ati reka turebe reaction ni wabona bimeze neza ugumeho uhindure constitution kuko ajya no guhindura avuga ngo naho constitution binyemereraga biriya bintu ntabwo ari byo kwari kuyihindura gusa. Babona rero habaye manifestation murabizi noneho zira manifestation warabonye yuko ntabwo zari normal n'abapolisi bajya kuzibuza basanzemo n'abapolisi ahubwo barimo bakambara civile bakajyamo. Noneho hari nabo babonye bafite intwaro sinzi ko mubyibuka muri kuri deuxième jour ku munsi wa kabiri buriya rero bararebye aricekera ntacyo yavugaga kiriya gihe. Harimo n'abapfuye bagera kuri 16 nuriya muopoza bashitse kubeshyira ibyaha atakoze. Ntabwo Ousmane Sonko ari umuopoza usanzwe
umupoza ufite poids nini cyane uko yakoze muri guverinoma ni Dr en droit international yizeriyo ni umuhanga nurebye n'igitabo yanditse ni umuhanga rero icyo gitabo Macky Sall amutinya cyane hanyuma akoze muri leta adenonsa ukuntu bibaga amafaranga aranademisiona kubera ibyo na za ruswa byose byose abidenonsa arademisiona kubera ibyo urumva ari trop patriote ari trop africain nta kindi ariko arazira uriya Sonko noneho rero Macky Sall amubonamo umupoza de poids agira ubwoba bagashaka kugumaho ariko buriya ntabwo ari we aba yumvikanye n'Ubufaransa babonye ziriya reaction babona ati nawe yagumaho noneho byaba bindi Senegal yashya Senegal yashya nuko yemeye avaho ndagira ngo ugire icyo uvuga ku magambo ye ku wa mbere nijoro yagize ati habayeho guhibisa kwinshi hanavugwa byinshi ku kuba nshobora gutanga kandidatire muri aya matora ati icyemezo cyanjye nafashe mu bushishozi ni ukutiyamamaza nk'umukandida mu matora ari imbere Senegal irenze ngewe kandi yuzuyemo abayobozi bashobora kugeza iki gihugu ku iterambere yayo ni amagambo nyine reba igihe yavugiye kubera igihe bazenguzi bakiye ko ashaka kwitoza ubwa kabiri ubwa gatatu bagize ngo kwari uguhubuka se barabibonaga reaction y'umuntu urangije manda aragaragara ntabwo yigeze agaragara nk'umuntu utazongera kwitoza kandi noneho ntabwo bafite experience baruka no kuri Wade na Wade yashatse guhindura constitution bajya mu muhanda avamo n'uyu nguyu yashaka guhindura constitution Macky Sall yashaka guhindura constitution kuko umuperezida yashaka guhindura ubona comportement ye mu minsi ya nyuma aba trop actif gusumba uko yakoraga mbere ubu Macky Sall yari trop actif agenda ngo ni africaine ajya mu Rusiya ajya hehe ibintu byinshi igihe cya CEDEAO murabyibuka we na Macron babonye ukuntu yitwara kuri Mali nta kintu ya kimwe yigeze ashyikiraho Mali donc urumva ko ino umuperezida bashaka kugumaho pour les intérêts français nta kindi ubu rero we n'Abafaransa uti babyumvikanyeho buriya babonye ko bidashoboka France itangiye kubona iri kuri perte d'appui buriya sinzi ko bizi Senegal ifite gaze na peteroli hariya na nyinshi kuko iri kuri kote nta n'igitangaza kirimo iri kuri kote iriya kote iriya gulf yose iriya kote yose ifite peteroli buriya kuri iriya tout le long de l'Atlantique hari peteroli ariko Abafaransa nyine bari banze kuyicukura bari bayibitse ko muri reserve ni nacyo nibaza yuko bashaka kumugumizaho kuko nahava avec Ousmane Sonko ntabwo ari France izacukurira peteroli ibyo byo rwose babyibagirwa Abafaransa nicyo kibazo bafite bari bitse nka kure babitse ya Centrafrique bakarinze baba bataye exploration kuko na Centrafrique ifite reserve nyinshi ya gaze na peteroli gusa France nyine ikonsantre muri Mozambique kandi Mozambique ntabwo ari yonyine iri kumwe na Amerika iri kumwe n'izindi puissance kumwe na Amerika n'Ubwongereza ariko ahandi yari kuzabiri yonyine haba muri Centrafrique cyangwa muri Côte d'Ivoire plutôt muri Senegal yari kuzabiri yonyine hariko arayicika rero ngubu donc iyi periode ni nziza kuri Afrika uriya Sonko aje muri periode nziza cyane Ubufaransa budafite umwanya uhagije kwikosantra kuri Afrika kuko ufite ibibazo byinshi à gauche à droite ufite Ukraine ufite ibihugu nka Mali na Burkina Faso na Centrafrique buriko burabicika donc ufite poids contrepoids Uburusiya Sonko Senegal ishobora kuba libere nayo bientôt none Dr kuba Macky Sall ataziyamamaza automatiquement bivuze ko Sonko ari uje kuba
president ni Sonko bazatora byo ndabizi mu bandi bamurwanya ntawe ufite poids nk'iya Sonko les Sénégalais bashaka Sonko kandi nanjye naho ntari umusenegalais je préfère so Casamance les Casamance ubundi Casamance igira retete na Soumane Sembene no mu Casamance abafedina bari abekrive benshi donc Casamance ifite abentellectuel benshi kandi bakunda Afrika kuko Casamance kuva kera ifite ibibazo na France. En fait sinzi uko ubona Senegal géographiquement Casamance wagira ngo ni ikindi gihugu iri munsi ya Gambia wagira ngo ni ikindi gihugu rero bituma abafaransa bashyize imbaraga kuri Dakar gusumba ahandi rero kandi ni benshi Casamance ntabwo ni province nini ni benshi nibaza ko ari we ushobora gufata gutorwa je souhaite ça nta wundi ubona mu ba nta wundi mbona kabisa urebye na formation afite c'est purement politique afite PhD muri droit international yego ubu ntabwo baba abafaransa babyumvikanyeho se ngo Macky Sall agende wenda banyura muri Sonko cyangwa ntibishoboka kunyura muri Sonko ntibishoboka umwe territoire nka Sonko umuntu uhunga abantu biba kubera icyo atibye ko yari yakirangiza ari umukene nusite na Afrique celui-là abafaransa ntibashobora kumucamo erega hariho niveau ugeraho bakagutinya abafaransa nicyo tumubona barwanyaga Touadéra PhD muri mathématiques hari urwego umuntu ageramo akaba atabakorompi gutyo gusa akaba atagurisha amaraso y'abanyagihugu cye. Hanyuma kuki muri Senegal bamwe barakubifata nkaho uyu Macky Sall yabaye intwari y'igihugu kuba ngo atongeye kwiyamamaza igituma nuko nakubwiye ko bafite experience kuri wadi kandi noneho no kubona kuvuga ubundi ntabwo amufata nk'intwari yaba intwari yari gutuma haba manifestation ngo abantu bapfe abarabivuze abantu batarapfa kandi abantu bapfuye kubira ibyo ngibyo abari prononcéje imbere yaba intwari tumuwasi murako ari intwari yari kuba intwari iyo yiprononce atari manifestation ngo arinde gupfa abantu 16 kandi si abantu gusa bapfuye habaye n'ibindi n'amadega menshi gusa amadega yabaye ntabwo yabaye aya Senegal kuko unavize ama entreprise y'abafaransa yose rero igituma atabivugaga siwe shebuja ataramuruhusa makuru yataramubwira buriya ngo abivuge kandi bari abapfaga kuri makuru umwirabura apfuye muri Afrika c'est pas un problème ku muzungu nta kibazo bivuze ngo abasenegari bapfuye qu'est-ce que ça dit pour Macron qu'est-ce que ça dit pour Macron en Afrique nawe yapfiri wabo ubu bigiye kujya bifatwa nk'ubutwari kuba mu president iby'itegeko nshinga riteganya yavuga ati ndabyemeye oya ikibwira ko atari ubutwari ntibazongera kwivuga ntibavuga ubutwari baguma bamuvuga ntibazasubira agiye azabagiye gusa byarababaje igihe cyabaga manifestation kubona ntigeze avuga n'ikintu na kimwe sinzi kubiza byarababaje kubera icyo atavugaga nawe siwe rimwe na rimwe abanyafrika bajya babarira abandi nawe ntabwo yari we imvira abantu barapfa ntacyo uvuga batakubwiye parita vuze Dr. ibi rero uyu Macky Sall ubundi abantu bazamwibukira kuki mu gihe yategetse Senegal cyose ntacyo twamwibukira yuko yabaye umukozi wa umufaransa nk'abandi bose nta kindi ntabwo ari umunyafrika ubu ni nka Senghor none se yarushije Senghor icyo bikira kuri Senghor ni iki n'ibitabo yanditse ko byose biri Senghor igihe cye cyane negritude ntabyo bibuka gusa ari kivuga negritude ndetse negritude umva essence yari ifite urazi icyo byavugaga Afrique noire gukwayo Afrique blanche gukwayo negritude
na Senghor ari Senghor nawe umwibuka nkasuri Senghor icyo tumwibukiraho nuko ari marionette niwe wagambaniraga Afrika ngo ntibimwe we na ufite Boigny bari wabibuka guturi umunyafrika abafaransa bazabibuka abanyaburayi bazabibuka kuko baba yakoze babo niwe warwanaga ko uyiwa abanyafrika gumane imipaka abakoloni bayisigiye no barwanaga ko uyiwa yaba itabe d'Afrique nicyo twabibukiraho n'amakizara zaba muri abo ngabo ni meme kipe abo ni abantu bameze nka Mandela nka Leopold Sédar Senghor nka Ufite Boigny nka Ouattara nka Mobutu ubwo se abo ngabo tubibuka muri iki koko umuntu dushobora kwibuka muri Afrika ni Sankara na Gaddafi na Keita na Silvano Senompio na Mugabe abandi se umunyafrika uzayibuka usigiyewe hari ababonye rero Macky Sall agiye bati buriya abafaransa bwateguye undi mu marionette ntayo bwateguye ntimuntu bakibishobora kugutegura ntabwo muri Senegal bapfa gutegura umuntu gutyo bara bateguraga nyine bagifite Senegal kuko wibuke ko Wad yamaje hafi ishuri 5 atsindwa kubera batashaka kurekura Senghor hanyuma Diouf bari ba Diouf ari Wad ari Diouf ari Senghor bose bafite abafaransa kazi bari ni France kugeza kuri Macky Sall ni France yashyiraho perezida muri Senegal Sonko najya hose France yamushyizeho nta nubwo bamuteguye ntiyanabakundira nta nubwo bakundira ko bamutegura uzakurikira urebe yizi wabo yizi Lyon ariko uzumve combien de fois ajya mu France ntabyo uzabona we tumwitegeho iki Sonko mu gihe yababaye oya n'umunyafrika mwitege ko ari umunyafrika uzumve na discours yavuga ko ari panafricaniste cyangwa umunyafrika panafricaniste ko nigeze mbona kuri Afrique Media bavuga ko ina pas prononcer qu'il est panafricaniste oya numvise discours nyinshi naho atavuze ko ari naho atabiprononcé ariko urumva ko ashaka kulibera France ashaka kulibera plutôt Sénégal contre la France nuko rero ubwo haba ari nyuma ya za Mali na za Burkina Faso wenda na za Guinée Conakry Senegal nayo ikabivuyemo na za bizavamo doneho nta n'ikintu cyagutangaza ku mukasamasi ngira urabizi ko kuva kera kamusamasi yize gushaka independence bazima shaka independence kubera iki yanga kuba exploité par Dakar ni Paris kuko Casamance niyo yeze ubunyobwa cyane muri Senegal kandi ubwo bunyobwa buba transformé muri France bakagurisha amavuta donc ntaho bitaniye na kuriya Burkina Faso yezaga ipamba ryinshi rikajya muri France imyenda ikagaruka Burkina Faso na Senegal beza ubunyobwa bwinshi bukajya muri France amavuta yagaruka muri Senegal ni bangahe bashobora kuyagura amavuta y'ubunyobwa yeze ko bangahe bayarya kubera henze ni bangahe ni bake cyane bashobora kugura amavuta y'ubunyobwa yavuye iwabo bashyize uruganda Casamance bashobora guproduza amavuta ku mafaranga make kuko matière première yabo nta transport yagiyeho abaturage bashobora kurya rero produit noneho bo igihugu akaba aricyo ki export aho kugira ngo France abari export Hakuriye ni nacyo ituma nyine France yashyize imbaraga hariya na Côte d'Ivoire nayo ni ukubera kakao nk'ubu abayivoire banywa shokora ni bangahe wasanga atari 30% banywa shokora ha 30% kuko shokora irahenze kandi yavuye iwabo icyo gihugu cya mbere ku isi kiza kakao nyinshi ntikigeranye na za Ghana yashobora kuba ari iya kabiri na Cameroon
ariko ntaho bihuriye na Cote d'Ivoire. Sonko comme umuntu uva Casamance nta kintangaza kimwe. Ntabwo atabigize ntiyakira abasenegali, ntabwo yakira abakasamasi kuko nicyo bamwitezeho. Hari rongo abantu ba bugufi y'ibiro bya Perezida Macky Sall baherutse kubwira BBC ko hari bene wabo benshi bari barabonye imyanya ikomeye muri kampani za leta mu gihe cy'ubutegetsi bwa Macky Sall, ngo bari baramushishikaje kongera kwiyamamaza ko bafite ubwoba ko Perezida mushya yabakura mu myanya yabo. Ariko burya ntabwo ari muri Senegal gusa, ibyo niko biba hose. Burya Perezida kenshi sinize kubabwira, Perezida kenshi si wanga kuvaho, ni entourage kenshi, ntabwo ari Senegal gusa, cyane cyane mu Perezida wakoze ibintu nk'ibyo. Kuko uriya Macky Sall ntabwo yavutse muri famille zikize, yavutse ari umukene cyane, ni umuntu qui a fait tout wanaragiye. Hanyuma rero bene uriya muntu kubera imibereho ye, ubuzima yabayemo, nukubo yabayemo, ntabwo ubwo buzima ntabwo bari wenyine, ni community. Yibuka bariya bagiranye le souffrance, nabo ni baza kumwirukaho nyine bati gutyo. Ubwo yagiye plus arebe ko yazamura niveau de vie ya bene wabo. Abene wabo ni bafite ikibazo navaho ko bagiye mu buzima ariko nibaza yuko Perezida nuba bari competent, ariko abashyizemo nyine nawe batari competent, ubwo kubakora c'est normal. Ariko ari umuntu competent ntabwo ari umwango mukureho, bapfa kugira ubwoba gusa. Doctor, ubwo se muri Cote d'Ivoire ho kwa Alassane Ouattara bimeze bite? Gusa nta kintu gishyashya cyaherutse. Muri 2020 nyina ngo nibwo yatsindiye manda ya gatatu. Yarayitsindiye mu matora ataritabiriwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi banze kuyitabira. Yari yamaze kwica premier ministre. Hariya niko bimeze, ajya no kuba president ntabwo igihugu cyatoye cyose, ngira ngo urabizi, hato agace gatoya ko cyari mu ntambara. Uriya ni Sarkozy wamushyizeho, yaragiye aramwimika gusa. Amatora barayatrika, hatora abantu batagera no kuri 50%, ariko bavuga ngo yatowe demokratiquement. Nejo bundi ntiyagomba guhindura, ntiyagomba kwitora, ahindura constitution avec autorisation. Nabwo abantu barabimenya ntibamutoye, ariko nyine ni Ubufaransa bamushyiraho. Hanyuma warabonye ko yabaye trop active mu situation ya Mali. Wagira ngo ahubwo ni Perezida wa Mali niwe wafashaga Macron kurwanya Mali. Ni nabyo iyo kibishanya ku byo Cote d'Ivoire ntiyayitayeho, kuko niwe wari muri CEDEAO, niwe wari Perezida wa CEDEAO, ibiraze ya sanctions ari byo akurikirana. Hari n'ama communication yafatiwe kuri telefone, umva avuga ati Mali zasenyuka, Uburusiya ni igihugu gikennye kizashobora kubufasha, ibintu nk'ibyo. Ku buryo iwabo asa naho Cote d'Ivoire asa n'uwayigejeje, ariko nzi yuko afite position nayo ikomeye ishobora kuzamuhirika bientôt. Muri Togo kwa Foreign Yasimbe ari ku butegetsi muri manda ya 4. Togo nawe yavuguruye itegeko nshinga. Togo gusa Togo ntabwo basa naho bagize abayobozi babi cyane, abaperezida babi cyane, barapressa la population ku buryo nta reaction zigira, ahubwo barihungira bakigira ahandi. Uzabasanga benshi bari muri Benin no muri Centrafrique, hari abatogore benshi no muri Benin, aho ku buryo abentelectual bigendera bakajya ahandi. Gisa nkaho ari igihugu umuperezida ategeka wenyine. Ubwo cyo kukiribera bizashoboka nacyo nicyo Abafaransa. Mpesha bien sûr. Kira bagikuye kuri Ghana. Ubwo cyo kukiribera bizashoboka cyangwa bizafata umwanya, ariko burya iyo byatangiye mu bihugu bindi n'ibindi babigiye nibyo nkubwira bya influence, ntabwo kizasigara cyonyine. Rero bamwe mu bantu bashimye ibyakozwe na Macky Sall harimo n'umukuru w'akanama k'umuryango umwe bwa Afurika witwa Musa Faki,
numwe mu bashimye icyemezo cya Macky Sall cyo kutiyamamariza manda ya gatatu. Nta utagishima ariko simbona n'ituma bishima ni bisanzwe. C'est phénomène. Hari umudamu witwa Aminata Touré wahoze ari minisitiri w'intebe wa Senegal yavuze ko Macky Sall nta gikorwa cy'ubutwari yakoze, ati nta kindi yakoze kitari ugukurikiza itegeko nshinga. C'est ça na mbere ati yakagombye kuba yarabivuze muri uriya munota yari amaze kongera gutorwa mu 2019. Ati byari kuba byararinze igihugu imidugararo n'akaga kose. Exact. Ubone uvuga ubone ubuze ibintu byo nanjye nibyo nakubwiraga. Yakagombye kuba taratumye abantu bagomba gupfa. Ariko abantu kandi azi ko abantu bapfa ari bibatinya. Ko kuva uyu mwaka kuva ntigeze avuga na rimwe ko ataziyamamaza. Abivuze none abantu bamaze gupfa. Simbona icyo gituma ariko baramushima. Baramushima mwiki? Uwo ngo muri ni Africaine we ni bisanzwe byavuze. Baramushima mwiki? Okay, ikintu mbona gusa muri Afrika nka buriya ko yabivuze yabivugiye abandi. Nko kubwira n'abandi ati mwese mujye mukora gutya na wundi tufite ibibazo. Abandi manda zabo zirangiye. Dr. Arakoze cyane. Sinzi niba nta kindi wakongeraho mbere ko dusoza kuri iki kiganiro cyagarukaga kuri Macky Sall na Senegal. No, n'ikindi nakongera nuko gusa mbona abaperezida b'Afrika bose bakwiye kubaha ibyo babwiye abantu. Ibyo byose niba babyivugiye bagiye ku perezida babisinye. Ntibakwiye kugira hagati ngo bahindure ko bigaragara nabi, bigaragara ko ari abandi bababwiye atari bo. Kuko w'ikintu wivugiye ukirengaho se gute? Nabuze mbona mu magroupe menshi bari kubijyaho impaka ibi bintu nyine turi kuvuga. Bamwe bavuga bati abaperezida b'Afrika icyo bafite no umurengwe nta kindi. Ntabwo ari umurengwe ni ukutitegeka. Ni ukutitegeka kumva yuko abayobozi banyu bakwemereye nta kibazo none abaturage bari ntacyo bivuze. Nka kuriya kwa wataranye. Niba France yamubwiye iki ngiki abaturage be gupfa icyo si ikibazo. Na Macky Sall yaretse barapfa kubera makuru ataramwemerera ko areka kwiyamaza. Bari bagishakisha. Ariko abaturage barapfa gataho. Nubwo ni president nyabaki udashobora kuba bara abaturage wowe abari president nyabaki. Ya Dr. Arakoze cyane. Merci à vous. Mwakoze namwe abadukurikiye. iyo habaye ibiganiro ikibanza nta namwe wacu twibuka ntawe murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu. ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare